මොකද යන්නේ? මගේ. Okay right. Okay. දැන් මම ඉස්සෙල්ලාම පටන් ගත්තා වගේම සතුටින්ද ඉන්නේ. හැමෝම සතුටින්ද ඉන්නේ. හැමෝම ලේඩිස්ලා. හරිද? No right? නැහැ ඇත්තටම නැහැ. එක එක්කෙනාගේ මට්ටම සතුට අපිට මැන ගන්න පුළුවන්. 0 එකට වැලියු එකක් තියෙනවද? බිංදුවට වැලියු එකක් තියෙනවද? බිංදුවට சைவருக்கு ஏதாவது ஒரு நம்பர் இருக்கா? வேல்யூ ஒன்று இருக்கா? பெருமதி ஒன்று இருக்கா சைவருக்கு? சொல்லுங்க. இல்லையா? நான் சொல்றேன் இருக்குன்னு. சைவருக்கு பெருமதி ஒன்று இருக்குன்னு நான் சொல்றேன். இல்லையா? இருக்கு கட்டாயம். -1 -2 -3 என்றா சைவருக்கு බිංදුවට ප්‍රමාණයක් නැද්ද කියලා හැමෝම කිව්ව නැහැ කියලා. නැද්ද බිංදුවට ප්‍රමාණයක්? තියෙනවා. ඇයි? එහෙනම් අපි -1 -2 දාන්නේ නැහනේ. බිංදුවට නැත්තම්. ඊට පස්සේ +1 +2 definitely -1 එකට ප්‍රමාණයක් අපිට තියෙනවා. right ඒ වගේම තමයි සතුටට දුකට හැමෝටම තියෙනවා value එකක්. ඒ එක එක්කෙනාගේ මට්ටමේ මම මේ පැත්තෙන් ඉඳලා 6 කිව්වා නම් ඔයගලන්ට පේන්නේ එක මම මේ පැත්තේ 6 කියනවා. සෝ ඔයගලන්ට ඒක කොහොමද පේන්නේ 6? මගේ පැත්තේ මම ෆයිට් කරනවා no this is 6. මේක 6ම තමයි. දැන් 6 ඉඳන් நான் இந்த பக்கம் சொல்லுவேன். நீங்க என்ன சொல்றீங்க அந்த பக்கம் இருந்து? මොකද ඔයගලන් කියන්නේ? 9 9 කවුද වැරදි? මම වැරදිද? නැහැ. ඔයගොල්ලෝ වැරදිද? නැහැ. ජීවිතේ කවුරුත් වැරදි නැහැ. අපේ සිටුේෂන්ස් අපිට මම දකින දේ මගේ මොන කණ්ඩායමේ මම දාලා බලන්නේ நான் போட்டிருக்க ஸ்பெக்ஸ் கலருக்கு தான் இந்த கண்ணுல மற்ற கலர் எனக்கு தெரியும். நான் சொல்றது சரியா? ஓகே. நீ என்னோட ஒத்துழைப்பீங்களா? ரைட் ஓகே. இரவானால் பகலொன்று வந்திடுமே. நம்பிக்கை என்பது வேண்டும் நம் வாழ்வில். லட்சியம் நிச்சயம் வெல்லும் ஒரு நாளில். மனமே ஓ மனமே நீ மாறிவிடு. பனியோ இலையிலோ நீ மோதிவிடு. ஸோ இந்த பாட்டோட தான் நான் உங்களுக்கு ஆரம்பிக்கணும்னு நினைச்சேன். எல்லாருக்கும் கஷ்டம் இருக்குது. ஸோ ஆகிட்டு நாங்கள் ட்ரை பண்ணுறோமா வாழ்க்கையில இருந்து ஒரு படி மேலே போவோம் என்று ட்ரை பண்ணுறோமா? உங்களுக்கு ஆரம்பத்தில் இருந்த கஷ்டங்கள் கடன்கள் கூடி இருக்கா குறைஞ்சு இருக்குதா? கூடி இருக்குது. கேட்கல? கடன்கள் பிரச்சனைகள் கூடி இருக்கு. நீங்க இருந்த இடத்துல இருந்து அது கூடி இருக்குது. Okay, what is self confidence? Self confidence. Anybody? Right. தன்னம்பிக்கை முயற்சி இப்ப நாங்க சொல்லலாம் ஏதாவது ஒரு நேரத்துல எங்களுக்கு தன்னம்பிக்கை இருக்கா? Are we having self confidence level? Right. Couple 1 minute, I am counting 1 minute. ඔයගලගේ ජීවිතයේ කැමැති මහය ඔබට வாழ்க்கையில ரொம்ப முக்கியமான ஆட்கள் 10 பேரை කවුන්ට් பண்ணுங்க. ජීවිතයේ කැමැති මහය 10 දෙනෙක් 1 to 10 ascending order. ඒ කියන්නේ කැමැතිම කෙනා උඩ just 1 minute. Only 1 minute මන් දෙන්නේ. ඒ 1 minute වල 5 දෙනෙක්ව දාගන්න order එකේ. just now 30 seconds දෙන්නම් ඒකට. 5 දෙනෙක් දාගන්න ඔයගලගේ ජීවිතේ ගොඩාක් ආස කෙනෙක්. So maybe my question is wrong. I don't know whether it's my proper Sinhala. මේ ඔයගලන් ගොඩාක් ජීවිතේ කැමති අය, ජීවිතේ ආසාව තියෙන අය 5 දෙනෙක්ම ඕඩර් කරන්න. හරිද? ඕඩර් කරාද? right. දැන් බලන්න කවුද පල්ලේ what? ඕනද? පටන් ගන්නකොටම කඳුලක් දෙනවා නම් ඉවර කරනකොට මොකක්ද දෙන්නේ? අනේ ඔයා මේ ලස්සනයි අනේ. ඔයා
ඔයා නැතුව මට ජීවත් වෙන්න බෑ. ඔයා නැතුව ජීවත් වෙන්න බැරි නම් එයාට ඔබලව කොහොමද බලන්නේ? self confident එකක් තියෙන මිනිස්සෙක්ද? ඔයා නැතුව ඉන්න බෑ කියන්නේ. එතකොට අපිට මොකක් හරි වුණා නම් ළමයිවත් දාලා යයි ඔය මිනිස්සයා. Am I correct? හරිද? ஓகே. உண்மையா இல்லையா? வெளியில போன சில நேரம் அநேகமா இது ஜென்ஸுக்கு நடக்கிறது. பெண்களுக்காக நிறைய அவங்க உழைச்சதை செலவழிக்க வேண்டி வரும். So you have to analyze. உங்களை மட்டும் you have to go through that. Go next. Okay, so pregnancy. இவ்வளவெல்லாம் நடந்து நாங்க pregnancy அடையறோம். Right? Pregnancy அடையறதுக்கு நிறைய சமுதாயத்துல என்ன pregnancyக்கு major reason என்ன? எங்களுக்கு அத of those paid people. So எல்லா நேரம் அவமதிச்சிட்டு இருக்கிறது என்ன எமர்ஜென்சிமா කොම් කරනවා අපි කියනවා සිංහලෙන් කියනවා කොම් කරනවා මේක හරි නෑ හරක හරි නෑ සෝකම්පියා කරනවා අර ලේඩි ලස්සනයි මෙයා හොඳයි මේ බලන්නකෝ එයාව so this is not it's you are not safe zone so the defense I already explained